Welcome back. Goa Vikas Party has almost made its mind to expel party MLA Kaitu Silva for his anti-party stand. GVP Chief Miki Pacheco is upset as Kaitu extended his support to an independent candidate rather than working for the party candidate in Banauli. Miki and Lyndon Montero have dared Kaitu to resign from the party. GVP will convene a meeting soon to decide on Kaitu Silva. Benaulim MLA Kaitu Silva's surprising act of supporting independent candidate for ZP polls in Benaulim constituency has upset party chief Miki Pacheco. This is what Kaitu had said in clear and stern words on Thursday. Party ahlolle munis lakani पैसे म्हटले वोटरां इकते घेतले 75,000 ahlo थिंगा आता 5 lakhs जाले तर इंडिपेंडंट ना बसपाक केसो हें आसतलें तो खंयसून हाडटा पैसे. Now GVP has almost finalized to expel Kaitu Silva or dared him to resign first. आता काल त्यांनी कॅन्डिडेट केलं फायल नॉमिनेशन फायल केलं ते इंडिपेंडंट म्हणून आनीक तो आमचो आमदार हा ह्या पक्षाचो तो स्टेटमेंट करता बट इट इज एगेन्स्ट द पार्टी न्हू वीच इज वी कांट टॉलरेट दिस नॉनसेन्स सी ऑल दीस टुगेदर द लास्ट 3 years बीन गोईंग ओपनिंग हिज माउथ टू मिडिया वॉट एवर ही फील लायक तेका केन्ना पक्षाचे उलयता तेका म्हणजे तेका सजमना बाबा तो कितें उलयता ना वी आर गोइंग टू कॉल अप सून मीटिंग एंड वील टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन अगेन्स्ट हिम इफ ही डजंट वांट टू बी इन अ पार्टी ही इज फ्री टू गो वी डोंट स्टॉप हिम लेट हिम रिजाइन एंड गो तेका तो मंत्री तेका आमदार करपाक म्हाका जायत त्रास पडले तो हिंगा आसना आशिल्लो तेका कोण वळखूंक ना आशिल्लो तो आसा सावदी अरेबिया तेका हाडून एक आमदार केलाय. Savio Dias for Prudent. It was a kahi kushi kahi gum seen at Azad maidan on the holy day. While the maidan in the heart of the city witnessed protest of aggrieved employees for job security, it wore fascinating colors of holi too. Aggrieved employees with their families are in no mood to vote in ZP poll. 108 employees union plans to move door to door and make people aware about the injustice done to them. Employees on strike condemn politicians celebrating Holi. आम्ही हांगा आतां 18 दीस जाले हांगा स्ट्रायकार बसला आनी हांगा आतां गोंयचे आमचे लोक आसा ते हांगा होळी एक बऱ्या नेटान सेलिब्रेट करता आनी आमचे तांकां कोणा पडलेले ना. आमचे हांगा डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर येवन गेले आनी तेंच्यांनी आमकां इवन केअर सुद्दां करूं ना आमकां पळोवन ना पयले अशें करून ते गेल्लेले आसा आनी आमकां हांगा कोण अशें गोंयची जनता सोड आमकां केरूच करना ते करना मिनिस्टर सोडून आमकां कोणूच केअर करना अशें कित्याक आमी हांगा लोकांचे आमी इतली वर्सां लोकांची गोंयकारांची हेल्प केली तांकां तेंचे इतले लायफ सेव केल्यो ते हे दीस पळोवपाक की आमी हांगा सगळे जाण हांगा बसल्या एक दुकान कशें आमच्या स्ट्रायका खातीर आनी लोक आमकां येता पळयता वयता मिनिस्टर येता पळयता वयता. हजारो गोंयचे सेक्युरिटी गार्ड्स जे आसा आणि त्याच प्रमाणे स्वीपर आसा हाऊस किपिंगचे जे काम करपी आसा ते गोवा रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट सोसायटीचे एक जे कामगार आसा त्या सायडीन 108 चे जे आसा मेडिकल डिपार्टमेंटाचे आसा पळय डिपार्टमेंटाचे हे कामगार आसा हांगासर नाथुर्मल एम्प्लॉईज युनियन जे आसा ते हरीश मेलवानी त्याचे कामगार जे आसा ते अशे पद्धतीचे उपाशीपोटी दीस काडटा. हे सगळ्या गजालीचो आमी हांगासर नोंद घेता आणि लोक जे आसा होळी जे खेळटात त्यांच्या भितर त्यांच्या आनंदान आमी सहभागी आसात पण जे मंत्री आसा तांकां मंत्र्यांक आणि भाजपाचे नेतृत्वाक होळी खेळपाचो नैतीक अधिकार ना आणि हे गरिबांच्या जखमेचेर मीठ चोळून त्यांचे पोटा पायाचेर सारखे पोटा पाण्याची व्यवस्था न करता जे भारतीय जनता पार्टीचे जे ज्येष्ठ नेतृत्व आणि मंत्री जे होळी खेळटा पळय त्यांच्या गोष्टीचो जो आसा आमी निषेध करता. While on one side people with city politicos were enjoying the colors of festival, these employees are on strike to ensure job security. Devendra Gaonkar and Chetan Gavas for Prudent. Sakli Municipality Council and local BJP MLA Pramod Sawant are locking horns over Shigma Organizing Committee. Chairman of Sakli Municipality Dharmesh Saglani alleged that Tourism Department has illegally awarded power to Shigma Organizing Committee constituted by the MLA, whereas municipality has been organizing Shigma from past 6 years. Dharmesh Saglani has threatened to boycott Shigma along with the council. Chairman of Sakli Municipality Dharmesh Saglani informed that as per tradition,
Tourism Department communicated Municipality Council to constitute Sigma Organizing Committee. But later on, local MLA Pramod Sawant constituted another committee, that too after due date, and Tourism Department illegally recognized MLA Sigma Organizing Committee. कमिटी कोणी काढपाची म्युन्सिपालिटीन काढपाची चीफ ऑफिसरान काढपाची चेअरपर्सन काढपाची काय एमएलएन काढपाची टुरिझम डिपार्टमेंटान कसले तरी रिटर्न कम्युनिकेशन केला एमएलएच्या ऑफिसा कडेन तेंच्यांनी एकूच कागद दाखोवचे रिटर्न कम्युनिकेशन दाखोवचे की तांकां गव्हर्मेंटांनी शिगमो कमिटी काडपाक कितें तरी परमिशन दिला काय लेटर कम्युनिकेशन कितें केला. Saklani and councillors of Sakre municipality stated that they do not want to separate Sigmo. They are hopeful that Pramod Sawant will compromise and include them in their committee. Else, Sakre Council will boycott Sigmo scheduled on 12 March. They have already got the permission. गावान आमी 2 शिगमो जावन दिवचे ना. आमगे कॉम्प्रोमाइज जाले जाल्यार बरें आहा. जावंक ना जाल्यार आमी बहिष्कार करता. Members of both the organizing committees are likely to meet on Friday to arrive at an amicable solution. Reporter Mukesh Kumar with Nawaz Sheikh for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.